Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niyo yahoze yitwa Zaire mbere y'urupfu rwa Mobutu Sese Seko ku Ngubendo wa Zabanga. Igihugu kiri muri Afurika yo hagati, ni igihugu gikoresha ururimi rw'igifaransa kandi nicyo gihugu cya gatatu gituwe cyane ku mugabane wa Afurika, kikaba icya kabiri mu kuba kigari nyuma ya Algeria, cyahoze ku mwanya wa gatatu Sudan itaracikamo kabiri. Gifite umurwa mukuru witwa Kinshasa, kikaba ku buso bwa kilometero kare miliyoni 2,345, cyahawe ubwigenge tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1960. Ibarura rusange ryo mu mwaka wa 2020 ryagaragaje ko gifite abaturage miliyoni 89,056. Perezida uriho ni Felix Antoine Tshisekedi, minisitiri w'intebe ni Jean Michel Sama Lukonde. Ni igihugu kizwiho kuba mu mabuye y'agaciro y'amoko yose, ariko kinazwi kuri ruswa y'agahebuzo, intambara, ubukene nabwo buranuma muri rubanda, ibintu bitumvikana ku batekereza bose. Ni igihugu kizwiho intambara z'urudaca. Ubu turaganira kuri M23, ariko turahera kumva n'imvano yayo. Mu 1994 nibwo ingabo zahoze ari iz'igihugu cy'u Rwanda ex-FAR zatsimbuwe n'inyeshyamba zakomokaga ku mpunzi zameneshejwe mu gihugu cyazo cy'u Rwanda uhereye mu mwaka wa 1959. Kuva muri 1990 kugeza 1994 u Rwanda rubohorwa, intambara yararumye, abari ingabo z'igihugu bahungira muri Zaire, ariko barema inkambi hafi y'imipaka y'u Rwanda. Icyakora batsinzwe banakoze jenoside yahitanye abatutsi basaga miliyoni. Mu nkotanyi zari zabatsinze hari harimo n'abasore bari baratabaye bakomotse Kongo nubwo zateze iturutse Bugande. Ex-FAR z'ikigeri Kongo zakomeje kwiyimura ku mututsi wese zari zisanze muri Kongo. Ibintu byatumye kuva muri 1995 abatutsi batangira guhungira mu Rwanda rwari rumaze kubohorwa. Abenshi mu batutsi b'i Kongo bari barahungiye mu Rwanda bacumbikiwe mu nkambi ya Mudende hari muri komine Muturi. Icyo gihe abacengezi babishe bagamije kubatsemba mu bihe bibiri bitandukanye. Hari ku Kangerere baza kwimurirwa ibyumba mu majyaruguru y'u Rwanda, hari n'abari barajyanywe mu Kizibi Karongi. Kuva muri ibyo bihe n'ubu barahatuye. Ibitero by'abacengezi byakomeje kwiyongera, bimenyekana cyane ko batera bakomotse mu nkambi zarimo Katare na Mugunga. Mu 1996 inkotanyi zibasanga Kongo, ku mugaragaro izo nkambi zirasenywa, ndetse mu buto bashyigikiraga birangira aguye muri Maroc. Laurent Désiré Kabila ubutegetsi abugeraho atyo. Bidatinze nawe yiheneye kuba mugejeje ku butegetsi. Bari barimo abanyarwanda bwite ndetse n'abavugaga ikinyarwanda bakomoka Kongo, ariko bari barinjiye mu gisirikare cy'u Rwanda bakomotse mu nkambi babagamo bakiva Kongo. Ubwo noneho bari bageze iwabo bashingiye guhama mu gisirikare nubwo batakomeje gukundwa. Ubwo Laurent Désiré Kabila yirukanaga ingabo z'u Rwanda, byabaye nk'ibimugoye, bituma yiyambaza inyeshyamba za CNDD-FDD zarwanyaga ubutegetsi bw'u Burundi ziri muri Kongo. Mai Mai zitari zarigeze zikora amasomo y'igisirikare ariko zitunze intwaro, ndetse na ex-FAR icyo gihe zitwaga ALIR, Armée pour la Libération du Rwanda. Icyakora baje kunanirwa bidatinze, ariko urwango rwari rwarabibwe ngo hanga umututsi rwakomeje gusagamba. Ingabo z'u Rwanda zageze aho zirataha. Icyakora abasirikare benshi bavuga ikinyarwanda bakomoka Kongo bakomeje kuyoboka perezida mushya wa Kongo, ariko bakomeza kujya bavangurwa kuko bavuga ikinyarwanda hakaburwa iki, kuko nabo baba ari abanyarwanda kenshi bakicwa nabo babanaga, ariko ntagire amategeko ahana amabi bagirirwaga. Byakomeje gufata indi ntera, ibirangira mu mwaka wa 2003 General Laurent Nkunda na Jules Mutebutsi bigaruriye abasore benshi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bava mu bice byo muri Kongo hagati bagaruka mu burasirazuba bw'iki gihugu. Leta Joseph Kabila Kabange yagerageje kubakurikirana ntiyabibasha, ndetse gushaka gufata Jules Mutebutsi byateje intambara ya mbere hagati y'ingabo z'igihugu bwazo Rusibanira Bukavu. Laurent Nkunda na Jules Mutebutsi batsinda babagenzaga, haboneka agahenge katarambye. Mu 2006 hongeye kuvuka indi mirwano. Abo barahizwe, ariko basabaga kwivangura n'iridacika mu gisirikare cy'igihugu, bazaharanira gushyira ibintu ku murongo mu gihugu hose. Ubwo nibwo bari mu burasirazuba bwa Kongo bari mu mutwe w'ingabo ziswe Armée Révolutionnaire Congolaise, naho umutwe wa politiki bawita CNDP, Congrès National pour la Défense du Peuple. Imirwano yagize umurindo ukaze, ariko mu kwezi kwa gatatu k'umwaka wa 2009 leta yemera ko ibyo bayikosoraga byumvikana, bagirana amasezerano, ndetse zinyeshyamba zivanga mu ngabo z'igihugu, ariko ntibyakosoka. Hongera kuba intambara zahishije inyeshyamba umujyi wa Goma n'ibice bigari bya Masisi na Rucuro. Ubwo nibwo humvikanye abarwanyi ba M23. Ukwezi kwasinywe amasezerano y'ibyo bumvikanaga, ariko bitashyizwe mu ngiro. Mu mwaka wa 2013 igitutu cya Amerika n'ingabo zisaga 3,000 z'abanyafurika y'epfo na Tanzania bambuye uduce twose inyeshyamba za M23, ariko kuganira ku cyakorwa bisorezwa i Nairobi. Umuti wavuguzwe ntiwanyobwa. Byemerwa ko izi nyeshyamba ari abanyekongo, ariko hakumvikana amajwi menshi yashinjaga u Rwanda gutera ingabo mu biti by'izi nyeshyamba. Ibi byanteye kugirana ikiganiro na Dr Jean Pierre Lola Kisanga mubaza inzira zakoreshwa mu gushakira amahoro arambye uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Atangira asubiza muri aya magambo: Il n'y a que la solution politique qui peut résoudre durablement. Abundi buryo butari ubwa politike buzavugutira umuturambye rwaserera ibibazo bihora muri aka karere, ndetse by'umwihariko hagati y'igihugu cyanjye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe yitwara gisirikare ihora ivuka mu burasirazuba bwacyo.
nta mututu w'imbunda uzigera uzana igisubizo cy'ibi bibazo. Uyu munsi ibikorwa by'ingabo za Loni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta musaruro bitanga. Ibindi bikiri ibintu byo guhishahisha. Tunasobanukiwe nanone kandi neza ko igisubizo nyakuri ku mahoro arambye muri iki gihugu kitazava muri izo ngabo zindi zigiye koherezwa ku butaka bwa Kongo. Igisubizo nyacyo kizava mu bihugu bigize aka karere, by'umwihariko ku ruhare rw'igihugu cyanjye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyo gifite inshingano za politiki zo guca akayira kafasha mu kubona igisubizo kirambye cyo gusohoka muri izi ntambara z'urudaca zihora muri cyo, zikanagira ingaruka ku bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. À cette crise qu'il y a au Congo et qui affecte les pays voisins de la région des Grands Lacs. Dr Jean-Pierre Lola Kisanga ni umunyekongo wari na visi perezida wa komite nshingwabikorwa y'ihuriro mpuzamahanga ry'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari CIRGL. Ni umunyapolitiki wabaye na senateri mu nteko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yanabaye guverineri w'intara ya Oriental ndetse na minisitiri w'amashuri makuru na za kaminuza muri Kongo. Yarasobanukiwe ibirebana na politiki y'aka karere, icyakora yitabye Imana muri 2020 azize korona icyorezo cyateye muri iyi minsi. U Rwanda rwakomeje kuregwa gufasha izi nyeshyamba za M23 ariko rukabihakana rwivuye inyuma ndetse bigera mu nteko zishinga amategeko z'i Burayi na Amerika rufatirwa ibihano bitari byoroshye muri icyo gihe. Mu kiganiro nagiranye na Jean-François Dedeneya wari waje mu Rwanda ayoboye delegasiyo y'abagize inteko ishinga amategeko y'Ububiligi, natangiye mubaza icyo bafasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amahoro asagambe, ansubiza nawe muri aya magambo. Nous pouvons les aider, les réconcilier, mais dushobora kubafasha yewe twanabunga, ariko ntabwo twakwivanga muri politiki yo mu gihugu cyabo. Bagomba kubyikorera kandi mu buryo bw'amahoro niba bashaka amahoro arambye. Nibatagirana ibiganiro hagati yabo ubwabo nk'abanyekongo, hari ubwo ubu baratsinda intambara ariko nyuma hakazavuka mu 24, mu 26, mu 25 uko ibihe bigenda biha ibindi. Mu by'ukuri irembo rukumbi ryazana amahoro mu banyekongo n'ibiganiro hagati y'abanyekongo, kwemera no kwakira buri wese mu moko yose ndetse no kubaha umurage gakondo kuri bose. Nyuma umutwe wa M23 waje gutsindwa urugamba ariko abarwanyi bayo bahungira muri Uganda, aho bavuye muri 2017 bagasubira mu mashyamba ya Kongo ngo kuko ibyo leta yabo yari yabasezeraniye itabishyize mu bikorwa. Muri ibyo harimo nko ko hari abagombaga gusubizwa mu gisirikare cy'igihugu, abandi bagasezererwa kimwe no guhanagurwaho ibyaha by'intambara bamwe muri bo bashinjwaga. Amwe muri aya masezerano bagiranye na leta ya Kinshasa, by'umwihariko na perezida uyoboye igihugu kuri ubu, harimo ko bagombaga gutanga ingabo zagombaga kujya kumurinda, ariko hakaba n'izindi zagombaga kumara imyaka 5 mu burasirazuba bwa Kongo zishinzwe kubungabunga umutekano w'akarere, ngo kugira ngo umutekano ukundi ugaruke abanyekongo bari mu mahanga batahuke baze kuba ku butaka gakondo ku bushake ntawe bahiga bukware, ndetse na FDLR igataha iwabo. Hari abanyapolitiki b'abanyekongo bavuga ko aya masezerano atagomba gushyirwa mu bikorwa, ariko hari n'abandi babihuza no kubiza inyeshyamba nazo zitazemera gushyira intwaro hasi igihe ababyeyi babo n'abavandimwe basaga 100,000 bakomeje kuba mu nkambi z'impunzi mu Rwanda hashize imyaka isaga 25. Kuva mu ntango z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka wa 2022 nibwo imirwano hagati ya M23 na FARDC yafashe indi ntera, birangira zigaruriye Bunagana kuva mu kwezi kwa gatandatu buzigiye kuhamara amezi 3. Kuva mu mwaka wa 2013 nk'uko wabyumva mu ijwi rya Kazarama wavugiraga ingabo muri icyo gihe, zinyeshyamba ntizahumye gusobanura ko icyo zikeneye ari ibiganiro bishyira mu ngiro amasezerano bagiranye na leta yabo, gusa leta yabitewe utwatsi nk'uko n'ubu bigenda. Amaherezo yabyo ni akawa mugani ngo bizimana. Tuliwaondoa ndani ya milima hivi unaona hapo. Hii milima yote walikuwa wanayala, tukawaondoa. Kama saa hii tulishauteka hata Kinshasa. Lakini nia yetu haiko ya kwenda Kinshasa hata Ruchuru Goma. Nia yetu ni ya kubakia hapa ili tumuita kuje na serikali yake tufanye mazungumzo. Tunasema tuzungumuze. Sasa serikali haipendi kuzungumza na sisi. Serikali inasema itapigana. Lakini ukiangalia jinsi natupa vifaa hivi inakimbia ndani ya nchi ya kigeni. Tariki ya 20 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2022 mu nama yabereye i Nairobi muri Kenya, abakuru b'ibihugu bigize Afurika y'Uburasirazuba banzuye ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hazoherezwa izindi ngabo zijya gufatanya na FARDC mu kugarura amahoro muri iki gihugu. Ingabo z'abarundi nizo zahageze ku ikubitiro, byabaye mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. Icyakora biherutse kwemezwa tariki ya 15 z'ukwezi kwa 8 muri mwaka wa 2022 ko ziriyo. Kenya ibaye ya kabiri nayohereje yabayo mu mutekano ukundi usugira usagame. Ingabo z'u Burundi zagaragaye mu majyepfo y'iki gihugu mu buryo bwabaye nk'ubutunguranye. Gusa nta n'itariki ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba byigeze bigena ngabo zizajya zigenderaho, habe no kugena bazabanza cyangwa bazaheruka. Imibare yaboherejwe ntiri kumenyekana neza, gusa biramenyerewe mu mabanga ya gisirikare. Nubwo Lieutenant General Francis Ogala yatangaje ko bohereje 200, gusa hari amakuru akomoka Kongo ahamya ko haje abasaga 500, abarundi bo biracyari ubwiru. Izi ngabo kimwe n'izindi zose zizakomoka mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba ngo zizoherezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mugambi wo kurandura imitwe y'inyeshyamba kavukiri gukorera ibikorwa by'igisirikare, kimwe n'ikomoka mu bindi bihugu yabonye icyanzo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Karina Tertsakian uhagarariye Human Rights Initiative mu Burundi yabwiye ikinyamakuru Associated Press ko nubwo ingabo z'u Burundi zinjiye Kongo guhiga inyeshyamba zabo za Red Tabara ngo atabizeyeho byinshi kuko ngo atari ubwa none bagiye Kongo guhiga Red Tabara bikaba iby'ubusa ariko kuko ngo birangira nabo bitwaye nk'inyeshyamba bakangiriza abaturage bagahutaza abandi agasa n'uhanura ko ingabo z'u Burundi zitakabaye zoherezwa mu bikorwa bigamije amahoro ngo kuko zifite agahigo ko guhonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu akavuga ko zizarangira havutse ishavu n'agahinda mu banyekongo ndetse umutekano ugakomeza kubiyanga. Hashize nk'icyumweru ingabo z'abarundi zitangajwe ko ziri Kongo uzashize iminsi 3 gusa Karina avuze inyifato y'ingabo z'u Burundi akemanga ibyo yavuze bihita biba impamo. Amakuru dukesha abatuye mu misozi miremire ya Minembwe yemeje ko ingabo z'u Burundi hari abo zahemukiye mu buryo bweruye bamwe bahita bikanga. Aba ejo saa 4 saa 5 baraza binjira mu muhana uko babirindira binjira mwanjengeti binjira mwaharera binjira mu zindi nzu z'aba n'abageni bari barimo ibintu barabicyakaza guhera ku ihuzu yo kwambara bajana amafu bajana amasura bajana inkoko bajana ibintu byose ndetse kugeza igihe batse umwana w'umugeni amafaranga 150 umukobwa wa kiko w'abadahurwa batwika n'inzu se nayo kandi ntigaragara ibintu bigahise barabibakoze. Izi ngabo zo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba ziri ku Gikongo mu gihe z'umuryango w'abibumbye zimaze imyaka isaga 20 ariko amahoro ku banyekongo akabakomeje kubimpuha uko benshi bayumva mu makuru y'ahandi ku isi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nicyo gihugu kirimo ingabo z'umuryango w'abibumbye nyinshi icyakora zisa naho ari zo fumbire y'imitwe y'inyeshyamba kuko mu burasirazuba bwa Kongo aho MONUSCO ikorera inyeshyamba zihavuka buri munsi nk'ibihumyo. Ubu habarizwa imitwe isaga 180 yitwaje intwaro isaga 130 niyo ivugwa cyane kandi yose iba muri Kivu zombi ndetse na Grand Nord no kuvuga muri Beni, Ruberu, Ituri ndetse n'ahandi hose aho ubwicanyi budashobora gusiba na rimwe mu myaka 20 ishize yose. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amateka bizarangira agaragaje ko ari cyo gihugu cyonyine cyarwaniwemo n'isi nzima bose bakaza bavuga ko baje kurwanira kugarura amahoro ariko bikarangira bibananiye kuko ngo n'Uburusiya bugiye kwerekezayo nubwo hataramenyekana ngo bwo buzajyaho mu buhe buryo. Mu nama mpuzamahanga y'umutekano yabereye i Moscow ku nshuro ya 10 kuva tariki ya 15 kugeza tariki ya 18 z'ukwezi kwa 8 muri mwaka wa 2022 byagaragaye ko Uburusiya nabwo bukomeje inzira nshya yo gushimangira umubano wayo n'ibihugu byo ku mugabane wa Afurika. Uwo munsi ngo amakarine yarabumbuwe kenshi handikwa nimero z'abayoboye ingabo mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika bari bitabiriye iyo nama. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri mu Burusiya ubuhanze amaso. Ushinzwe umubano na Kongo ni umudiplomate n'intasi Kabumba Victor Tokmakov ubarizwa mu itsinda riyoborwa n'umucancuro kabuhariwe Wagner ubica bigacika mu butegetsi bwo ku mugabane wa Afurika no kwirukanisha abanyaburayi aho bashinze imizi. Muri iyi nama yabereye i Moscow mu Burusiya, Gilbert Kabanda Rukemba ni minisitiri w'umutekano wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nawe yarahabaye kandi yagiranye ibiganiro byimbitse na minisitiri w'umutekano w'Uburusiya Alexander Fomin umutembereje ibyiciro bitandukanye by'intwaro. Umukongomani agasoza abwiye itangazamakuru ko Uburusiya babanye neza mu buryo buhambaye kandi ko ubwo butari mu batwama Kongo habe no kugira uruhare mu bayifatira ibihano hato na hato nk'ibyo baheruka gufatirwa mu birebana no kwihahira intwaro. Ni inama y'Uburusiya yasoje tariki ya 18 z'ukwezi kwa 8 muri uyu mwaka, nyamara Anthony Blinken intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki ya 9 z'ukwezi kwa 8 abasezeranya ko hari icyo azabakorera kikazamanura igitutu igihugu cyagishyizweho n'inyeshyamba za M23 kuko ku ngingo yo kubasabira ngo Amerika yemere ko bakwihahira intwaro nta bikomeye yabijeje. Aha hari nyuma y'inkubiri y'abasore n'inkumi b'abanyekongo bashujubikana ingabo z'umuryango w'abibumbye ngo zive ku butaka bwa Kongo imyaka isa n'imfabusa kuko umutekano baje kubungabungana na n'ubu cyumvikana mu makuru y'ahandi. Mu biganiro biheruka kubera i Rwanda muri Angola, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabwe kwemera kujyana ibiganiro n'inyeshyamba za M23 ku masezerano bagiranye. Icyakora Kinshasa ntibikozwa yabiteye utwatsi ahubwo yanzura ko izi nyeshyamba zashyirwa ku rutonde rw'inyeshyamba z'iterabwoba. Inyeshyamba zakomeje kubibamba. Leta basaba kurekura bakarushaho kununira ibintu byatumye Kinshasa yohereza i Kampala Ministre Alex Gisaro ngo ajye guhanuza ku musaza. Perezida Yoweri Kaguta Museveni nawe wasoje baciriwe umugani inama ati If you want to fight and win, you must fight a just war. Kubona intsinzi mu ntambara bigusaba kurwana intambara zifite icyo ziharanira gisobanutse. Hari nararibonye nshaka kubasangiza. Muri Uganda twabaye mu ntambara cyane. Imyaka nka 50 ishize twabaye mu ntambara ndetse twazigwanya hato na hato no mu bihugu duturanye. Mbere yo kwinjira mu ntambara yose buryo ukwiriye kubanza kumenya imiterere y'ikibazo kuko bigufasha kumenya uko ugikemura. Ibyo nibyo bigufasha kumenya niba uzifashisha ibiganiro, intambara se, amahoro cyangwa byombi. Uba ugomba kubigenzura neza mbere kuko akenshi buri intambara ziba zifite impamvu muri politiki. Kuva
kuva mu mwaka wa 2012 imitwe y'inyeshyamba yavuye kuri 30 ubu ni 130, ibintu bivuze ko nibura buri kwezi havuka umutwe witwara gisirikare nubwo waba udafite impamvu isumba indonke utera kurwana. Imitwe y'inyeshyamba yiyongereye bidasanzwe mu gihe cy'imyaka 10 gusa, ibintu bivuze ko buri kwezi nibura havuka imitwe 10 y'inyeshyamba gusa. Muri iyi yose uhagurukirwa ni M23, indi yose ishobora kuba ifite abavugizi cyangwa abakorana nayo mu nteko ishinga amategeko y'iki gihugu. Ni imitwe muri iki gihe binavuga ko yihurije hamwe yose ngo irwanye inyeshyamba za M23 nizo zishinjwa kuba abanyarwanda. Gusa umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare by'izi nyeshyamba za M23 avuga ko nihataba ibiganiro hagati yabo na guverinoma batiteguye kongera kuvirira urugamba nk'uko byagize mu mwaka wa 2013 ubwo bahungira Uganda.